Aikaria ya marokire wabici-inĩ cia kaunti nĩguo kuneana mateta mao makoni ũhũthĩri wa shilingi milioni 210 iria ciaheanĩtwo nĩ bengi ya thĩ gũteithĩrĩria waki wa barabara. Kwa sababu hii funding inatoka kwa World Bank pamoja na county na imepitishwa na funding iko. So tukaona tuletee governor petition yetu, tutapea hata CEC wa planning kopi yake, MP wetu hata MCA mwenyewe. Marauga handũ ha waki wa barabara ĩno ya Kiriri ya kilomita 160 mbeca ici cierekeirio tabarĩra-inĩ ingĩ. Badala ya hiyo barabara ambayo ilikuwa imepitishwa na wakazi walikuwa naona itasaidia sana, MCA ameshikana na kikundi kidogo akabadilisha hii barabara to Mwihoko Secondary Discovery Road, ambayo ni barabara ambayo inasabu watu wachache sana. MCA wetu wa Mwihoko Ward anaitwa Benson Kamau King'ara, ndiye ameenda akatuchenga kama wananchi wa Mwihoko na akabadilisha ile barabara juu ya akona self interest. Akona shamba hapo, akona kanisa, akona vitu mingi sana hapo karibu, anataka kujenga hiyo barabara. Rĩu marenda thirikari ya kaunti ya Kiambu kũingĩrĩra nĩguo mbeca ici ihũthĩke ta ũrĩa ciabangĩirwo, na kwaga ũguo makauga nĩ megũtabania mũrũrũngano. Tungewapea wiki moja waangalie, na kama inawezekana wakuje on the ground pale, wakuje waite wananchi wa Mwihoko ama waende na engineer waangalie waone kama malalamishi yetu kama wakaji wa Mwihoko inastahili kukua hivyo tu. Handũ-inĩ haka Meme TV, Jitagwo Ngina wa Waduro.